Ko tā Justin Tipa, he mea nui te whakapapa. Nā, kua noho tēnei whakataunga hei tūāpapa mo te tohe o Ngāi Tahu ki te pire Gene Technology. Ko te whakapapa te matua i te ao Māori, no reira, ki te kore a Ngāi Tahu, ki te kore ngā iwi o te motu e noho ki te tēpu e tika ai ngā mahi i raro i tēnei pire, kararu nui nei tō tātou whenua. Ko tēnei pire, he mea hei whakamana i te hangarau ira me te matu waro ki Aotearoa. Heoi, e ai kia Ngāi Tahu, ka whakahāwea i te rangatiratanga me te hiranga o ngā whenua, te wai me ngā taonga. Katoa ngā taonga i tēnei ao e whai whakapapa ana. Nō reira, ki te he ngā mahi raweke ira, kua tātou taonga, aha kua te aha, ka noho hei papa. Wai ka hua, wai ka mōhio, ka pēhea te apōpō o tēnei mahi. Our whānau who are living in their various rohi, they have access to their mahi kakai, they have their own taonga within those areas. They are the kaitiaki. Well, as kaitiaki, if they're not going to be enabled the opportunity to fully, under the provisions of the treaty, protect and act and care for and act as kaitiaki, I think they need to be aware that this bill poses risks. Kua whakato te ture o te Hesno kia whakatatu mai ko ngā GMO. Ka āhei tēnei pire ki te tuku i te mana o ngā whakataunga o ngā GMO me ngā hangarau mena he haumaru ki te whakamahi. Ina ka whakaitia tēnei pire, ka tukuna ngā GMO ki te ao me te kore whakamohio ki te maria e noho nei. E ai kia Edward Allison i ara mai tēnei ture whai muri i te tautohe GMO hei whakaara i ngā mōrea o ngai Māori o te motu whānui hoki. We have built over 30 years a relationship with EPA who administer that act. We've established our own HASNO committee. We've developed expertise in engaging in those very complex processes. And so over time we've positioned ourselves and worked in partnership with the Crown Agency in that respect to uphold our rights or represent our rights. E hara tēnei te wā tuatahi e whiuwhiu haere ana ngā whakatūpatotanga a Ngāi Tahu ki te kāwanatanga. Ko tā rātou hiahia kia whai wāhi mai rātou ki ngā whakataunga ki tēnei pire. I tēnei wā he taringa kohatu te kāwanatanga, kāre rātou i te paku whakarongo, i te paku tahuri mai, ki ngā iwi Māori, ki te Māori me ngā kōrero whakatūpato. Nō reira ki te kore tātou e hāmama e patu nei te tēpu, ka kore rātou e aro mai. Nō reira, ko ngā āhenga kai a tātou, ko ngā ara ka wāte ki a tātou ka takahia. Tai hoa ke ka kite mena ka whakatūturu tēnei pire ki Aotearoa. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.